arenganye Eric 16 amasezerano ari hagati ya FIBA hamwe na NBA avuga ko les équipes cyazigera kunegocier hamwe na NBA directeur icyabayeho niki rero ku aho tugeze nuko ubwa mbere kwanza ubundi baravuze kwijya nta experience ntabwo yaba kuri Dinamo yaba kuri Federation yari experience abantu basanzwe bamenyereye. Dinamo yasinye amasezerano na BAL ngayo bwa mbere tubonye ko equipe isinya amasezerano en dehors de la Federation irasinya amasezerano kwa kabiri tariki bagiye kubibona ko twari mu nyuma hatangije imari yo gutwara neza muri amasezerano ibirimo nta byinshi biba biri clair uba kwambara baravuze bati muzo kwambara imaro tubahaye zika sponsor tubahaye na hamwe mu byo twasomye isigare bigaragaza izina ry'imaro bazo kwambara byo twabonye mu nyuma baravuga bati tuzo kwambara muzo kwambara bazo sponsor tubahaye. Rero mwambaje mu gihe twari tubizi ego twarayimeye kuwa gatanu guca bakina niho kibazo cyaje tukibajijwe n'abatwara ububi baravuganye yafata inzira byaciyemo biragera hagera. Rero ucamubwira muti kubera imana n'imutemo icyambere iyo umuntu asinya amasezerano twakoze kubwira abamutwara mu masezerano nasinye harimo ibintu bavuze muti harabaye amazamande explication imeze gute nibaza ko kubera abantu batari basanzwe bamenyereye ko ari twebwe twabangaje byari byoroshye ko wenyine cyane ibikora. Rero byasaba ko ekipe igiye kurepresenta igihugu. Rero twari tubizi kandi ibyo mbona twagiye tuyaga twagiye tuvugana ko twemenyeshejwe umwanya muto turakoze tubiza gukora ekipe Dinamo turabana turavugana murabona ko na match ya mbere bayikiye amategeko iyo amaze gukina match ya mbere kuri competition nuko babemeye bikurikira kandi match yabaye comptabilité yarahanuwe iremegwa kandi ko nayo kuzavuze ko kuri RFI navuze ko batatu baje kugira ngo bazifuke batubajije twagize ama correspondance ijya no hino bwa ama correspondance batwishuye barabakirishije batubajije iyo batubaza kandi babwiye ati yego ni mugiye kujya nyene kandi bagatubasaba ko abana ari kujya nyene à notre grande surprise pour tout le monde tubona iyi akariyo bateka ndetse kwatiza bari kukira kujya nyene bari basanzwe bakiye bari barabibemereye hakiri kare numva turocishwa gutyo au début sinzi ko ari ubundi mugerekeye ishuri y'ubufasha murakoze cyane cyo bikomeye cyo cyatumye mbere n'imitima y'abarundi benshi n'abakunzi ba basketball ihungabana cyane hari abavuze bati uno munsi imitima y'abantu iri hamwe kubera urukino rwa basketball tutazi iyo riko rurajya ibyo ikibazo cya Dinamo cyaratubabaje twese aho turi turababaye cyane ariko igikuru ni ukugira tuje uno munsi ku ikibazo cyashitse. Dinamo yaritabiriye inkino za BAL cya mbere mumenya nuko tugeze mu nkino za BAL umusponsor avuga bari akiri igihugu cy'Uburundi kuko iyo ekipi isohotse kenshi usanga ifatwa mu mugongo n'igihugu igafatwa mu mugongo n'abayisanzwe bayifasha ariko igeze kuri uriya rwego ibigeze aho ifashwa nyene na BAL. Rero mu gufashanya atezwa kubaho amasezerano. Ayo masezerano rero niyo yabaye bwa mbere arakorwa hagati y'umugwi wa Dinamo na BAL. Cyo mumenya nuko umukinnyi ageze muri BAL bavuga ko ari professionnel ntabwo asubira mu gukina kuri cya kibuga cya Jacques ari umukinnyi ageze ku rwego rwo hejuru kandi bikomeye. Ayo masezerano yabaye hagati ya Dinamo na BAL
byananirana. Ibyarimo rero twarabibonye mu nyuma, twarabonye cyane cyane akadusohoye ariko kasohoye n'abarongoye federasiyo yuko batamenye umwambaro bazokwambara kuko no masezerano ntabirimo, haranditswe gusa yuko bazoshikirizwa umwambaro bahashitse. Rero guca match ya mbere iba naho twabona yuko umwambaro uri ku Visit Rwanda naho nyine tumenyeshejwe n'abarongoye inama. Ikibazo rero kiba kivuye aho niho ca tugerageza gutora inyishu, ariko mwarabonye yuko match ya mbere bayikinye kandi twaranezerewe kuko baratsinze, baranabakeje duhereza umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'abandi bantu benshi barabakeje, bakina bafuse kajya ka Visit Rwanda, ariko match ya kabiri ntibabemeye. Icomya nuko match ya mbere yari yabaye kare. Nibaza yuko icyo kibazo aho cari kiregeye cyane rwose mu federasiyo, cari kiregeye rwose ku buryo cyabaye ikibazo kidatorewe inyishu gusa muri federasiyo, carodeye inyishu mu mpande zose z'igihugu. Inyishu rero yashoboye kuboneka ni zijya inyishu mwabona ishyirahamwe rya basketball yaza rirarungika kuko zaba ari inyishu zivuye mu nama y'ingingo. Nibaza ko nanjye nashobora kucishura, sinzi ko ubumengo Uburundi bwararenganijwe si Dinamo gusa. Nimba byagenze uko, esko muzokwitwara? Hariho nk'icyo no kwita tase tribunal arbitral du sport. Rero ubumengo igihugu cyararenganijwe kuko nimba muri ayo masezerano bitari biri presi, Dinamo ayo masezerano yasinye batabimenye. Haranavuzwe byinshi bashaka ku federation na Dinamo uba hariho ibintu bitameze neza kunyinyurana, mugabo izo ntuze twarabonye uhitsana na byose kuko bya mushinga ntaje kubivuga. Alors uno munsi twumvirije ko muvuze ko yabaye ingene mwagiye murumvikana kugira mushike kuri rya ngiye, none aho byaraheze bizogarukira ngaho nta kindi kizokurikira. Ndavyibuka mugishika kuri Kaya New Star mwaravuze yuko muzokwitwara no makuru kweri kibukira Dinamo muto kwitwara. Murakoze cyane. Je nibaza ko namwe musanzwe mukurikira ibera mu Burundi. Siza kuvuga ikiganiro kuba nakibonye kwa bintu n'ahandi murako hariho abaremesheje abarundi bavuga ati kijya kibazo cyashikiye aho tugeze ibibazo turajyana ari nacyo gituma tubingana kandi tubabwiye ko tuza kubikurikirana amezi meza. Uzi icyo nubwira abantu bari batwumvise ibi bintu byo gusimbira hamwe, umuntu afise nimero mengo yo kwandika ibintu ashaka birororera abantu, ibintu bice mu nzego z'injero ko iyi ntambwe twageze ko tuyikesha mwese, si ya federasiyo gusa, iy'abakozi ba federasiyo, iy'abashyigikira federasiyo, n'iy'igihugu cy'u Burundi, iya mega journaliste, n'iy'ama-sous-ensemble yose agize igihugu kugira ngo tube unité nationale. Nosaba vraiment ko twebwe tuko turakora tukurya iki kintu, hariho ubushikiranganje, hariho seno, hariho federasiyo, icyo kibazo baracicarira bagatora inyishu. Bavuze ati tuzokwitwara gushika mu masaha la federation nirandike n'ibihano mwise mwavuze, ibihano mwasomye bikete rya Dinamo ntabwo ari kete ryandikiwe federation. Gushika mu masaha la federation niraba notifié cyangwa ngo none nahita araba notifié nabyo muri korakora, ariko twozanga tubagaragaza abantu tukaba twicaye tatiko turakora mugabo ibikorwa byose n'ibija ahabona yoja habona haje amakonkluziyo meza cyangwa amakonkluziyo aremesha abatabagiye, ariko ibikorwa biriko birakorwa kandi tuguma tubona ko bishobora kubabaza neza. Dushigikire umwe wese icyo ashoboye agiterere federasiyo igishikane aho dukwiye gushikana. Mbere ubundi hari hanageze yuko aho gusibira hamwe, hari hageze yuko abatera bose bari muri basketball tuja hamwe kugira ngo
ntambwe twari tugeze ko yisubiye inyuma tuyibyaze umusaruro dushire mu iterambere nimbaza ko nabishuye mwabyumvise tugende kuri question ya audit harabaye inama itariki 27 z'ukwa mbere inama itarangiye kubera ko itakunze ko twiga turenganje ko kwita kwemeza ibigize amaordre du jour ibiri tuza kwiga uyu munsi ibiyago byatanguye mu masaha 6 cyo byaheze mu 17h 18h gutyo atari dushitseko mugabo turagira icyo dushitseko kivuga kiti Assemblée générale qui est souveraine irasabye ko habaho audit je kubinyerekeye narayanse kuko ntabwo yari ikurikije amategeko mugo baravuga bati ku bikorwa byabaye turaguhaye 90% mugabo reka tuhinyane kubera ko audit au niveau y'amategeko ikorwa na twita abakomisiyo b'abakonti nabo bemezwa rimwe mu nama rusange bita Assemblée générale ordinaire iyo nayo iba rimwe mu mwaka mbere n'icyizere kuko twaje tubazanye kandi batorwa na perezida wa federation hamwe na biro hamwe na komite executive bari kumwe na Maria Bayi turapresenta ariko ntibyakunze bacasaba yuko byo turabyemera hacajaho